atongoria kaunti-inĩ ya Nyeri nimeranire gutindika mendekithia mothe maria marongoreirie kwagirithia urimi wa kahua niguo gutigira gitaro gia gatagati ga bururi-ini kiaguneka na urimi uyu. Makiaria mari wabici-ini ya gavana wa Nyeri matongoretio ni gavana Mutahi Kahiga, atongoria maugite ni marire mitaratara karundo ya gutigira urimi uyu ndunakirwo ni urimi wa mimera ingi ungikirwo hinya. Muno tugukite mucamanio uyu turi stakeholders nigetha twariririe na tubange uria tukuriukia kahua gaitu uhoro wa ukuria wa kahua ni tuwe kahua gaitu kwa kahinda ni undu wa arimi gukua ngoro ni gatuikite riu kihua kimwe kiraruta kilo 2 target itu ni kihua kimwe kirute kilo 10 twarikia gwika uguo na kahua koneka ni turakira karia nime aria makoretwo makihatiriria murimi kwa miaka mingi riu kahinda kanyu ni gathiru kurumiriria maundu maria twaririria kuria Meru moria tuguteithiriria murimi witu wa kahua thiini wa bururi wa Kenya na makiria pia kurumiriria maundu maria twaririe na arimi itu rira twekaga campaign to ni twamerire kuri maundu maingi tugeka na koguo kwa ihinda riri kira turarora makiria ta county ya Nyeri ni uria tukweheria arimi aitu magego-ini maing'ang'i iria iturite imagiite makiria muno makatels na nigetha kahua kao gakorwo gagicugurikirwo na njira iria yagiriire na makiria muno kahua gakendio na njira ati mbeca ni gucoka icokerere murimi. Twagia na mubango witu wa kuongerera maciaro ma kahua thiini wa migunda itu tume kilo ici 2 tuthie twerekeire kilo 5 target itu ni guthie iguru ria kilo 10. Undu wa keru ria twaiguanira ni ati ona ithue turi thiini wa bunge na Gavana akiruta wira guku thiini wa county na ithue mawatho maria makuhuthiria murimi wa kahua kuruta wira ri tumanyite baru na ni turi ananagiria na gavana na ma MCA na aria angĩ marĩ thiini wa county ona nigetha tukahota kwarĩrĩria maundu maria magĩrĩire thiini wa bunge.